ग्रेटर टिप्रालैंड राजा राज्य में एक लोक है, उसका नाम है तिप्रासा। नाय धर्मीय आचार अनुष्ठाननि एकटा आइडेन्टिटी bong nanggai thano charanno ta adoji mo ungno ग्रेटर टिप्रालैंड bong ono राइट्सनि बावै bong Bobo seven sister ni lagai kok saka baba gara rongbo tini ijang sitago. Hello, Queen Conditioner, welcome back to my channel. Ini unterboti kalin chongkang ni advisor News bo China daya thangbo ekta comment khaika. Kade India ni je noti seven sister to omna lagai. Seven sister omna bo split khaini hinoi so omna lagai. Aro ekta kok saka na stall bandar to naki Bangladesh guardian hinai sami tongka. So omna lagai bini je comment na lagai je Bangladesh po hin je notice ni buwa bo. Ari to khub ungkhaple. So anti ni kok chano ungkhate Greater Tipraland na lagai kisa sano. Bangma comment logo ama sango je nang imni lagai kisa kok sadeba. Ba ang kisa imni lagai check out khai kaple history of thang nai kaple imulai tabung niya so age bang shio imni lagai Greater Tipraland imo ekdom jug long time imni lagai je tipasa bulu to imni lagai fight khayo imni rights ni lagai mo fight khai to khubungoi baba gana chini Tipraland maharaja bo dongoi bo comment khai ka je Greater Tipraland dimang khai ka amo chini nangoi ग्रेटर टिप्रालेन्डनि bo स्टेटनो बिगुइ तंखा हिनबा मिजोराम आसामनि असिमा बबेखे बांलादेशनि थानाय सिमाना पथनो अमनो दिमान खाइ तंखा हिनबा ग्रेटर टिप्रालेन्ड ग्रेटर टिप्रालेन्डनो इ दिमाननो तिप्रासा borok khai tongo I think 1900 দশক রগ 1900 দশক রগ borok baksa khaioi milioi majority ungoi tongo 1971 sono junto cholifuni muktijudha ungfuni Pakistan purbo Pakistan divided ungoi thangka tomni bagui indigenous borok tiprasa borok divided ungoi thangka bok minority hinaise divided ungoi thangka amni karone Tripura state ni borokni jaiga jomin boni cultural umorok churuk divided ungoi thangka Tripurani Maharaja Babagaya Pradesh Kishore Manikya Devarma Bobinekta Party Tokha Tripura Natha hinai to e election dayo bo jiti khar borok bo puno trust khayo bini yaktoi Greater Tipraland ni man khaika borok indigenous borok Babagaya trust khayo because bo Tripurani bo raja भारत में एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में एक लोक है, उसका नाम है तिप्रासा, उसका नाम है त्रिपुरी। Cultural safety ungoi thanai tiprasa borokni tungmanai chamanai धर्मीय आचार अनुष्ठान amorok nijini mote khai palai mano amo in future bongni ekta identity bong nanggai thano স্থানীয় borok tiprasa borok nijini kok onoi ranani chance manno bongni kam kasrok bongni jururi bongni jebo nangya amno bok samano economic growth Greater Tipraland accepted onghai economic growth dayo bong kam khai thamano bongni business communication dayo bongni local business roktong amno bong tisaboi tilang mano protection of environment jaga jomin ni lagai borok besok difficulty tan puran ungkoi tongo amo Greater Tipraland accepted onghai borok niji forest rivers wildlife tongno amno bong nijini motte khaye bok ekta freedom manno Greater Tipraland accepted onghai borok churu unity ungoi tongoi thanai tabu kok ungkhate borok je Greater Tipraland ni demand khaita adoji mo ungno in future dayo busuk jora ungoi tongno tiprasa borok bongni cultural no bongni tongmanai chamanai no busuk jora development dayo suido to amolai nai tongkhai sisinai so Greater Tipraland ni je demand khai tongo tiprasa bo khai tongo opinion ani observation lai obo tabung je mane bukhokbai sanani kisa easy tongo but ang jisu observation khaimani Greater Tipraland imo mangnani jodi ba manu hinkaibo imo kamang nangno ar Greater Tipraland no
Imni bagai hinelai age rama tabungma kabungma buruk faile khai tongo ar imu kabujo koloma ekdom gam khai thango hingkai kabungma warse ongna hingai ang mani Bangladesh simana border kore milai tini Assam bai Mizoram ni je o rajyo milai ese tabung je Greta Tipraland na demand khai tongo tini ta chini Bangladesh ni government lai tabuk koroi ko in future go mo ongoi thangma ni reaction bai kai ono so Bangladesh ni je student protest ongoi tongmani 2020 tayo o jora ko biro student protest khai ka month to month ni bisingo tini Sheikh Hasina no tini je potong orani bo pura akhuloi halka dibe je PM ni je sthan dong churuk situation inti question hai kai umya Greta Tipraland ni bagai tamon protest khai tong phapo ojangni mugo government isok joldi Greta Tipraland ni je ekta pura state onno rokolak hinayang pakhakai tongo Greta Tipraland ni bagai hinai borok যদি ইমনা accept খাইও government to mulai chini injangni indigenous ni tepasa ijangni borongni baibo omo gam ongna especially ojangni indigenous tini tepasa borongni especially ojangni borongni bai omo gam ongnai so mo accept ongoi thangkai kisa iro positive ongoi thanai negative imo result manna positive result manna negative result manna ini advisor boje sakaje simana stone bondo omo tabuk Bangladesh ini omisi guardian hinai to buji ono kok saka bu saicungni credit no labung tongkha bawa sakaje split khaine hinai seven sister notice no baba kara lo tini notice ni khubto uyang desni je malama jinis potro no ojang bidesh rogo jodi transfer khaine hinkai India to India border to matha mani ijangni indigenous lang tini tikasa tipraburan lang tini especially ojangni tikasa boroni bangoi so kabangma support khai tongo koksago santo respect khayo boroni ro pashi tongoi boroni koryo tongoi so boni agio boni ichha chawa pawa boni rights boni odhikar ni sebo khamao এমনি লাই বিনা সিও bo bini saicungni tano bo khaijanai tobo isuk jaga khaikabo burukni mangoi tipasa burukni bangoi student protest ongoi chini Sheikh Hasina ojang India tayo asro rakha India ni Modi sarkar bo topni bagoi chini Bangladesh ni buruk bo tabo jangna India ni burukni khub ongo ojangni buruk bo ijangna tani Bangladesh ni burukni khub tabo Yunus bo China tayo tanggol onti kosong kai kok saka jaja ojangni burukna khub khaimana te hile notice ni burukna Greta Tipraland ongkhande ongkhande ta hingkai so anglaina sana je amaka ko bungni ta identity bong mani bagoi ekta bongni je geography manna toi hiloise bong ono rights ni bagoi bo fight khai tum yete karma gan because Yunus bo seven sister ni lagai kok saka to baba gara rangbo tini ijang chitago hill tracks ni tini Kongsbajar sea beach rong opni lagai bobo yete ekta kokno onai raka video ito tungsina mamanya next video logo Tunggu vlog bye. Bye. Thank you so much. Ani video na like ka comment ka subscribe ka malay na.